ngapde sobaya pi ki perlo ki bisrat pe ya kare ka video ha kare ka channel Kwah ulen Messi badu kalian Mbappe ban iatreilang badu ne midfielder ka Barcelona ha ka klub PSG ulen Messi badu kalian Mbappe ki berdai ki PSG bapau na ka klub PSG kilapun pau ya keju ka jingkwa na ka peta ban yo iatreilang badu ne midfielder ka Barcelona Frankie de Jong kum takat kum kawe ka kot kubur ka le Parisian Mbappe lu trang na kam taban penkiu ya ka tim harangkat Frankie de Jong ha Paris Saint-Germain na kam ta banlong nong yalam jong ka klub hakwe pat ka kubur ka sport medisiat Messi ru ula trang na kam ta banyo iatreilang badu ne ultimate barim jongu Frankie de Jong kum ta kane ka jingkwa jong lan Messi badu kalian Mbappe kalong leno namar presiden jong ka klub Barcelona ujawan lapota lapen pau ba omdi yo Frankie de Jong naka klub Barcelona Shaki way pat ki klub haka baula pen pau ya kade lingba ka way ka post aka Instagram da ka baula post pat ula ong kumne about De Jong I admit that were club interested in buying him last summer but he was not for sale and he won't be. De Jong is a very appealing footballer, we know that, but I insist he is not for sale. No matter what can be discussed in interim meeting, there is a club opinion about everything else. Kabamut nakapita Frankie de Jong ngapan sisya baka klub ka interested nakapita ban tit yau haka ayom kabaladep hendroi ban dia ngimkwa de Jong udai appealing footballer ngitip ya kata hendroi ngapan sisya bangim dia ngimdon kano ka jingat tinjubor ka jingane haka por bangi keren haka meeting kadon ka klub kabapan sisya kata Ong presiden ka Barcelona ujawan lapota lingba ka post jong haka Instagram account cek parlok tangkini ke kubur ngin sekundu haka wipat ke video kublai shibun.